Awu linjani ihlebe Zulu sebengelana namhlanje lihlangana le ghost yimi le phela ngiphosa ngihamba lohlelo ngisakhumbula ke esikwenzayo namhlanje sihamba ke lo manjinela wethu Bongane bangani bami siyabonga kakhulu ke thina lapha eCNC sikhona siya available ukwenzela umchato ukwenzela ama party ama birthday ukwenzela yonke into oyifunayo abafana bakhona bayabuya zofilma loba kuseWanga loba kuseHarare loba kuseGwero so loba ngasiphi isikhathi ukuze ke ube le something ozayigcina for life ube le memory yakho yomhlaba ngoba we've got the state of the art equipment asifaniseli nje udopa into ezincane lezi ukuthi uthese ukufumela umchato ozagcina uzisola siyazonda nemakhala lapha kade sithi buye ekhaya contactana lathi ke CNC sakusiza igama lami ngezichisa sibanda kuhlelo ngisakhumbula abantwana ngibonile okwenza reke sonto ephelile lokhana nyawo kuya ngisabisa kunchayisa ngovalo nakathe so nxa ngicabanga ngakho ke inkomo zibuya ziziningi ngapho uzibona zizi 10 meters zigijima ukuthi ubreaker wakho nazama ubreaker bonke zabhewuka ke yangena ngahle ngachaye 1 lenye yakho nabuya azoyeqela phezulu agadanga imoto yawela phezulu kwebonnet yangenza ikhanda phakathi kwe windscreen ayithwale njalo ke imoto ihlanhlata ngeganga mviki ihlahla ke uNkulunkulu wathi hayi ngikhona mfana mingethuki yasinsi yodwa ke imota yikuphuma kwami njalo ke hayi inkomo zabantu ke ezimbili zafa zadlafela kwami azichaza saphila kodwa zagcina zifile wakusemnyameni nami lesithule ngaphuma khonapho ke emoteni ngama kwazogcina sokubuya ke abanye abantu bathi hayi kathende unosheza amapholisa abangithiwa afike bambona sithi ngilimele bahamba kodwa hayi bahamba baloba sababona abantu bayangababili ngasala ke khonapho ke ngisamanga ukuthi uhamba njani ke ngikugcina ke siyathatha kamapholisa amnikazi wenkomo ngambona lakathe socatshe sengidinga ngaswela bonke bayaphika abantu abazazi kodwa inkomo zana kukhanya ke zagcina sesiwa ebusuku sezisukile zadliwa akwazi ukuthi zadliwa mbani kodwa abanikazi wenkomo up to namhlanje ngibabona kumele ukuthi bangibhadale kakhulu so ikho kwenzakalayo ngisele phele hlanhla ke hayi ngaphuma njalo ngela lutho ngacina ngihamba ke esibhedlela for check-ups thank God there's nothing abazama abanye bafaka abaphosi abanye bathela imoto abanye bayithunqisela imoto abanye bathenga abantu ukuthi fake etiyeni fake emanzini kodwa uNkulunkulu uthi hayi indoda nami ngisayithanda siyabonga mdali siyabonga uNkulunkulu ikela mbaleke incwadi yokuqala evela ke kuTobi Mombe kunjani Tobi Mombe uTobi uthi ke bengu-headmaster mina kwesinye sesikole echolotsho yasiqamba ke igama laso ngithe ngisebenza lapha ke ngahlukuluzwa kakhulu ngabazali ngoba kuyikubana ngivela kwenye indawo kodwa ke mina ke ngangenzanga lutho chisa ngizondela ukuthi ke ngikhombise ke umntana wezitolo ngathandana lo sisi wezitolo okwenza komnye usobhu kazonde lokho ngakho ke bangidingela into yokuthi mina ke umuntu ohlupha esigabeni kwabuya ke umiss wakochuma wa report ukuthi mina sexually harassing her kwabuya lo munye baze babathathu ngaxoxwa ke kanjalo chisa ngingela cala ngendaba zokubana ke umuntu lo wayefuna le ntombazana esenze isitolo sakho bani wayezonde ukuthi waliwa kokhonjwa mina so lapha ke chisa ngibuhlungu lo mnyaka ngani 2004 echolotsho khona phana ke ngoSeptember sanda ukuvula for i3rd term yimi uTobi Mombe Tobi Mombe uthi bamenzela umhawu ezikhonjelwe ke bagcina besithi lezi sexual harassment amatitsha ngomama age ngapha labazali lezakhamizi bathi hey Mombe wenzani uyaharasa ke yomama ngicela ingoma kangiyicha khona le ngilo Mandlo wethengisa ke isitolo lesi angaziwa ngaphi lo mama ngiyamkhumbula man lapha khona yayintombi enhle kwamagama ngayilalele ka contact uchisa dlulisa inamba nasi ingoma Stokfela
futhi lobutwala mncane bafowethu mina ngaphuza bonke semthemba uPoporopo kulethanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzelene omunye umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonzelene umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani ngibonzelene omunye umuzi futhi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonzelene umuzi onotshwala hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani awungitshele wengulube encane yini le bayifaka etshwaleni sengisabathe ngiyabeka utshwala lutho abekeke noma ngithi ngiyabuza kubantu abazi lutho wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi uthi engaba uxova waze wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi khombothi engaba uxova ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi khombothi engaba uxova ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi khombothi engaba uxova ngani kahleni bafowethu yini njalo nje mengizophuza la ekhaya lomshini uthi nca yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma lo mshini yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma yini lethi nca lo mshini uyakhuluma madoda yini lethi nca lo mshini uyakhuluma Stokfela ngoma ke vela ke was a Friday was Africa since was a Friday wami bamkhalela abantu was Africa sichalo Topi Mombe ngoma sethi ke Stokfela Topi Mombe bamxoxa ke headmaster khona ke isikolo but the sexual harassment yeah ngoba kuthi sobhukwa emizini mhawo ngoba ke bekhonjwe usisi othimsayo manje lo kwenza izitolo but apana tshelo lesikole yaqhapha abamazi ukuthi ehlela azibonela laba mazi impela ngisakhumbula balele ngapha kayibuye yakho abanye babhala friends ku inbox abanye bona sibethuthela ku WhatsApp abanye babhala ku Facebook lapha ku Messenger abanye babhala ku email ezachisa@hotmail.com babhala njani iziningi yeah share the page like the page share the page like the page as well. Invite your friends to like our page. Siyacela. Yeah, Thenjiwe Moyo. Unjani Thenjiwe Moyo? Thenjiwe Moyo ke chisabe kumnyaka ka 2011. Lapha ke mina ngihlala lapha ndana sePlumtree waqamba isigaba. Amakhala ngamaningi azabakwazi ukuthi ngibala. Thenjiwe libizo lami lesibili sibongo yiso sakomoyo. Into enzakalayo ke mina ngabe ngazovelelwa ngomnyaka ka 2010 ngakhitshelwa lijaha lakoDube elesikhala nje ngami lona ke lihlala ke South Africa kodwa ke nje uyakwazi ukuthi ke
sometimes into zomhlaba ziyamalisa ngasuke ngalingeka ngagcina ntana nomnyeke ubhuti wayebuyile ngumalayitsha ngagcina ke sembona ngizithwele ngoba inyanga yakhona ngabona into akuhamba kuhle ngayenza i-pregnancy ngathola ukuthi ngeqwe inyanga ngahle ngatshela ke uDubu ukuthi ngifuna ukuya eSouth Africa ngoshesha ngoba kangizwa kuhle ngeke ngizokhangelwa ngake eSouth Africa kwenza ukuthi ngihle ngifike ngilale naye ngalala ke lo Dube khonapho ke ngemva kwenyanga ngamtshela ukuthi ngikuyisikhathi sembuyele ekhaya ke uDube wathaba kakhulu ukuthi ingane yakhe uthi sengizithwele njengomuntu osekhitshelwe uthe kunjalo ke ngabeletha kuhle mamntwana sekhulile kathesi ke umntwana uyafohla uDube belomunye umntwana ababili eceleni emfazini oqala umntwana ambele kahambelani labo uhambela nalo ndoda kuthiwa umalayitsha kathesi kasalayithi kodwa swasuka swahamba kobulawayo manje sekulabantu abaqalisa ke ihungahunga elibi ke tshisa umntwana nami sekhulile umntwana nami ngoka 2012 so nxa ubona umntwana osilanda ama 10 years abantu beqala ukukhuluma benyiya njalo senze sathi uyafika endodeni yami ngizweke indoda engibhalela ngoApril ithi kumele ke sihlale phansi sikhulume ngoludaba wasesehle ukubuya ngoba wasukavinjwa emsebenzini lakathesi ngimadolomanzi ngiyaqhuqa lapha abuya khona kambe sezwile yini umhla ka 18 April lo wangetha kakhulu entshela ukuthi yeze ekhaya so ngisevalweni iqiniso lihle phakathi kwami lawo umntwana lo kasoka Dube yimi ke ohawulayo lapha ke ePlum to Thenje zabe ngilalele sakulalela sizesitolo lapha ntambama sibukele lapha kule data yamahala khona Thenje moya mama yiko thu uyise umntwana wazwa ngumama umuntu wenkosi hayi ethembele kamuqeda ukukhitshela mama kathi ke igender ka Eva leba kithi hayi man igender ka Eva ngiyinto ongaza kuyibona wenzani ngicela ke ungitshele ke ama Soul Brothers nxa ungayithola ikakhulu lanothi bazobuya olutshalele bese bazobuya Thenje moya
Soul Brothers of South Africa, Masondo bozigwenya lekenga yonke bathi bazobuya sibalindile Thenjwe Moyo wamlindile ke baba bona ukuthi uphambanisele haso siyafohla somzalela hayi bantu ngithi ukuthi mhlawumbe kodwa you are reckless and ukuthi wenze njalo uqeda ukulotshola mama into embi kakhulu umthatho ngaphela yasazi ukuthi ubizwelwane usi-update bakithi usitshele ukuthi umele likhulume ufunane lo dube ya wakho ke abako rice siyambonga kakhulu siyambonga wasisiza siyabonga kakhulu thank you very much yeah thank you yeah mana sibaleke vela kumpendulo dingane unjani namhlanje Mpendu uthi yena ngompendulo ke tshisa ngihlezi longa kwami lapha sesileminyaka emihlanu sithethene officially uthandana sina ITS into edlupayo into yangishokayo tengihlezi imphathi ama group njalo ukwazi siyaba phakathi ama group amaningi lapha ke eWhatsApp ngabona ka badoda ayihleka ugijiniswa ke ivideo leke we download yami lapha ngithi ngiyabona ngiwanga kwami ubusy baba udlala bamba amabele kagqonga lutho udlala la ngento yakhe ezifilima yonke indawo abuye ke adlala izinqo zakhe ezenza ukuthi ayi-tekering twerking yabona i-tekering ya i-tekering enza khonapho ke angazi ukuthi adlala bani kambe umuntu nxa mkhangele tshisa uthule ulungu wamagama antu bebe babazi ukuthi lo mfazi omuhle oqhumileyo olungileyo ngakhipha lapha inkomo zahamba zaba yi-5 bangibo banithanda la ngithi bamthanda nangu umfazi ethutsha ku social media WhatsApp amlanda baba ngiqinile siyakhuluma la ngahlala la phansi ngafika ngambamba ke ngekhola wabe sithi yena ke waqala waphika wathi kayisuye kambe ifesi ikhanya wabe sithi hayi beyithumela umngane wakhe emtshengisa ingoma entsha ephumileyo yabafana laba abemapiano so ngibuza ukuthi pho ke ubamba ngapha la ngapha ungitshengisa umngane wakho yini lokho uyala uyagomela ukuthi kazakenze lutho kazakanjide kazakathintana nomunye umuntu into esegcekeni mina ngumpendulo Dingane ngiyayifuna impendulo sengazi ngithi ngudingane but ngokondlovu mina so ngifuna ukwazi ukuthi lapha wayethumela ubani ngafuna ukusisa indaba lesengitshela anti bakhe ngisathule njengana kulanto engiyazi kodwa ngase siya ngale ukuthi sicambalale ngiyayibona into lana yenza ukuthi mhlawumbe kulomuntu ke osekwathiwa lokho kubuye ke into yami igobe phansi lale ngoba into ezinjalo zisubuhlungu siyangithusa hayi into affecteka sebele mama impendo Dube uthi ufuna impendo yakhe mama lapha ubhala kuze kodwa uthi unkosikazi unaka10 tshela baba uthi wenzani ubaba kazisilinda kambe umuntu yabezithwekhela yithi tshengisa abanye abantu uyabezijayivela uthi wathweka ebonisa yonke into isitho sonke yonke into so into leka imphathi kahle ufuna ukwazi ukuthi ke wayevele ethumela ubani mama nxa udlalela uthi uyabelalela sengicela mina hayi uthukela umngane wakho nxa usubamba ke uzibamba amabele ubamba la ngale wawuthumela umngane wakho khona kweyinkazana ukuthi enzeni ningumama laye kwenza umuntu enkosi lokho ethi singabalo okunye kusiyaphambili kungasenani uceleke ingoma ke Mpendulo Dingane impela lakho uyimelele bona ngutshele ke uzamaleke wakho impendulo kunzima What's wrong with you? Uphethwe yini? Esta matlapa
Sani Sezamale Ilelo Black Label Siya Tinama Kairi Siya Tinama Kapitan Sala Nyatala Mawe Nani go baby Zamalek Zamalek Yebrawa Estamos Saniman Sezamale Esa Izamale I must come Siya Yatinoma Kairi Siya Yatinoma Kapitan Sala Naboka Owens Nani Bobi Ese Zamalek A Black Label Zamalek Aina System Zamalek Zamalek Ehe Aina Stamata Yalche Zamalek Sani Sezamale Esa Ilelo I Black Label Ilelo Ekasi Izamale Aina Stamata Yalche Haibening Hauti Buta Airi Lipita Mzal Dema Owens Bati Babasti Zamalek Aina Stamata Go high Zamalek Zamalek Keep Black Label Zamalek Ehe Yalche Zamalek Zamalek Imnand Zamalek Zamalek Yalche Zamalek Zamalek I understand Zamalek Zamalek Yeah Esa Yeah. Zamalek siyitsheleke mpelane. Umpelo dingane uzubuhlungu kakhulu uthi-ke sebona ividiyo kankosikazi simemetheke emapunapuna ethweka etshengisa izinto zomzimba kodwa yawela emagrupini yamemetheka kodwa umama uyala uthi yena wayethumela umngane omama laye. Umbuzo kampendulo lapha udinga khona impendulo udingane uthi yena kungani wayezibamba ensitha abamba lamaveni nxethwe umngane owesifazane. Angazi khona uJola lapha siyambuza uJohane ngakwazi la ukuthi kabe ukhambe njani. Sibambe vela kuNomsanyathi. Nomsanyathi njani? Ngiyakubingelela mamdluli. Nomsa uthi yena kwakumnyaka 2013. Lapha kangihlele ekhaya. Ngikhaya ngihlezi ke enketha 7. Ngilinde umyeni wami wayesesebenza ke post office koBulawayo.
mina ngumuntu ke ole 37 yemyeni wami by then lapha esifa sasengani sebancane ele 29 kuthe kunjalo ke ngihleze ekhaya ngabona ke kubuya ke abantu behamba nompholisa bafika bantshela ukuthi umkami uselinyazwe imoto engozini yemoto ezale eBellevue omarobhodini kobulawayo bathi sicela uhlale phansi bakhuluma lami abafuna ngintshela bathi bacela ukuthi ke bahambe lami eCentral ngafika ke eCentral khona ngale ngabizelwa ke endlini eceleni ngabe sengitshela ukuthi ke uNkululeko Laseko uDube ushone lapho sazi ngezwa ngidabuka ngawela phansi ngafenda ngikwazi ukuthi ngafenda kangaki lolo suku ngasoze ngafanga ukukhohlwa ngabuya ke sengincediswa umuntu wayesithulomusa kakhulu wayengincedisa lapha wayesithwazana lo mkami lo baba ke wangizama engithengela izinto ubaba lo kanti kule nhloso wayehlosile ngale kimi ubaba lo sebuya khona phana ngisakhala ngile 2 months ngikhalile wathi yena ufuna ungitshayisa ngomoya ubaba lo ikucina ke zama ungibamba ukuthi ngilale laye wagcina sengibhinya nginjalo ngizilile wangirepha ngahlanga emapholiseni ihlobo zako zomkami zabe sithi ukuthi ngangikhombane laye kodwa lo baba wabotshwa wagwetshwa 10 years kodwa lakathi sibayala bathi umuntu sasikhombela ngangamazi ubaba lo kodwa esenzana nobaba and ngangavumanga yikho nje wagwetshwa ke ngibuhlungu la namhlanje angisaphindi ngende empilweni yami yimi ke ngilomntana nami oyedwa engihleli la lapha ekhaya asakhulumisana nezihlobo zomkami kodwa kulanto singayenza lechisa ngicela ke utshele ingoma obona ngani ingangiduduza sokutshela iphi ingoma utshele le xola moya wami sizwe ukuthi uzayithanda yini uzayithanda ke noma senyathi konakele Jukuthela yakhe ngaphezulu konakele ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama kasi konakele Jukuthela yakhe ngaphezulu konakele ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Moya wami uyafisa ukwenza kahle Okumhlaba kungehlule Moya wami uyafisa ukwenza kahle Impilo le ayikho lula Xola moya wami Xola moya wami Xola moya wami Hey, Xola moya wami Xola moya wami Xola moya wami Hey, Sungama kasi konakele Jukuthela yakhe ngaphezulu konakele Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama
Besikonakele Tubothela yakhe ngaphezulu konakele Uma umhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Ingoma sichaleke Nomsanyathi Mamdluli ayisilawo mama emthandazweni siyabonga kakhulu. Uhlelo ngisakhumbula kunjena nje bakwethu njengesizwe sethu samthwakazi isizwe samaNdebele isizwe seZimbabwe. Isikhathi lesi sisikhona kulezi nsuku ubana ke sithandaneni sincedaneni sizaneni. Abantu bakithi abaningi bathwele nzima. Ngibonile ngokulimala wami lapho ukuthi kame nxa kungumuntu ongatholanga usizo ungangena njani ezibhedlela zalapha. Sibonile ukuthi ke ngithengise scan so checka skull, checka ke chest, checka abdomen ukuthi bekubiza malini. Each lokho bekubiza 200 ekhanda, 200 la iscan lesi. Lokho kuthiwa CT scan ngihamba ade kubiza 450 ela 400 la 400 abdomen. Yabona imali nxa udela umuntu iscan. Abantu abaningi ngabayi la kuma scan ngabaya ngabe ngoba kulobunzima kuyabiza. So njengoba sikucela nxa kunje isihlobo zethu osisi bethu labo bhuti abagulayo abakhona lapho gogo bethu omalume bethu sabe sicela nini into engikhangela ipopulation yabantu bakithi inengi ngokwamagama khangele lonke libukele ngalesi sikhathi libanengi ngokwamagama kama nxa uhlezi ungathi kelanga mana nganathi coffee mana ngathenga iphali le chips ngizama ukusiza umuntu oyedwa ogulayo lengakhohlwa ke bakithi ukuthi lezi sibhedlela esihamba kuzo akula muntu onanzayo. Ungahamba esibhedlela ezi-central lapha ne-UBH empilo ngapha abantu balele ku floor. Ngikhuluma nje sokulomuntu olele ku floor. Ufuneka imali phambili. So siyabe sisizwe bani esithi hayi siyasiqada siyaphuma ku Facebook ngichenile ngazichaya ngama-app ngazicoma ama-app ukuthi ngiphume ngimuhle kodwa kulomunye umuntu olele ekhala ngala ngoba kalaye owakhe ongaphandle kwelizwe ongamsiza. Kalaye wakhe olemali ongamsiza. Ngapha laba abantu abayibo abaqualified abangamadokotela amanesi ngabalanda balabo asohlobo zabo phela kodwa ningekela ukuthi abantu bakini libasize nxa kubuya ke izikhala zokuthi asincedeni ubani okwena ube ukukhuluma lo sisi sorry shame umuntu wakini lo sizwe siyachabalala likhona abantu bayaphela bayafa. I don't want even to tell you how many people die in our hospitals here ababe ngasila ababe ngaphila ibethola oncedo lapha whether ku private lapho ngenelayo ebusuku lapha ama emergency la ama surgeries amadokotela labo ebusuku la ukuthi umbone nje ufikise kuye umuntu ufuna $60. So ugogo ongela abantu uzayithatha nga umuntu ongasebenzi uzayithatha nga even yena osebenzayo kayiholi yesitolo esikucela ukuthi lina abantu lonke ngaphandle angithi la imali kodwa if you spare a pound or a dollar or sacrifice unganathi coffee one day uthi mana ngincede omunye umphefumulo othwele nzima. If I tell you kathesi ukuthi khonapha ngile ndawo la bantu angu-40 something abadubeke ahluphekile siyalo ukuthi ngiyaqala nga abaningi benu babancedisa eniyababonga la kathesi baphamisela izandla. There are some of you who have saved lives here in Zimbabwe ngokuncedisa sincedisana ukuthi senze kanjani. Lokho nxa sizamele uhulumeni abantu bephela hayi akusisi ngoba hayi kala umlando lo okumele sizenzele thina ukuthi sincedaneni sodwa njengabantu bakithi sikhangelaneni sodweni. Nhlala nika umzekeliso wama-Jews. Ama-Jews ngokubambana kwabo kula Jew lisebenza lodwa liselelala. That's why they are now the richest in the world. Ngoba basebenza ndawonye bathuthukisana abaphakamisana manje lapha i-competition hayi ngifuna ukubona ngathi ukuthi mina yimi ngilakho udlula omnye sengenza ibhizinisi sengenze lokho kodwa umuntu wakini ehawulela mina uzasala uwedwa uzahlala lobani kodwa lokho kulungisayo ngafa futhi ukuchiye ungakubonanga kodwa ungahamba ufile umbuyezeni uNkulunkulu okuzathi hayi wena wawusiza abantu emhlabeni ngiyakubonga. Yiko ngicela ehlabezweni abantu bathwele nzima people suffer from more cancer. Omama kabakwazi ukuthi kumele bebe siya-checkwa every 3 years ukuthi ama-cancer la kabalawo bazihlalele akula education ufundisa abantu ngemikhuhlane abanye abantu bengasila kodwa bayathakwa umkhuhlane omncane bagcine befile.
sengikucelayo hlobo zami ukubana kasibambaneni sizanini abantu bakithi nxa sikhala sithi hayi asizaneni sizwe siyachabalala siyaphela asibe nothando singacabangela imuli zethu zodwa. Yes, we are privileged that we are outside the country or you're wherever you are, you've got a good job or whatever, but think where you're coming from. God will reward you more, will bless you even more than what I'm not many yet dawa, many yet a piggy chunk, for Instagram, for WhatsApp, and for Facebook, and things say a life learning and going to go right to Rossi my as soon as I less asondlela le siyacela sizaneni bantu bakithi ke abantu abalapha abakhona abadukile kunzima esihlulela ukuthi wenzeni can't cope, overwhelmed by a number of people suffering. Here sibona ke Andrew Vela unjani ngiyakubingelela uhlelo ngisakhumbula ke umnumzana Vela ubhalunga ngabona use South Africa. Andrew Vela use South Africa siyabonga. Ngitheke ngifika lapha ngasebenza ke eMzansi Africa eGoli ngasuka lapha ke ngalubhekisa khona le ke eCape Town ngifike uhle ke eCape Town ngaspana kodwa kwaku too much racism ngahluluzwa ngomnyike umlungu ayamqamba ibizwa ngale nzima le Afri whatever wangihluluza kabuhlungu lo mlungu kodwa wayengiyangisa phambi kwabantu entshela ukuthi Mugabe's boy ngoba ngawayizwa ukuthi imvela ke Zimbabwe hayi ngathi mina njengoba supervisor babelihleka abafana abaningi kodwa ngasembona into le isisiya phambili yimi ke efike kitchen lapha engangigeza khona ngithanyela ngavele ke ngahle ngameqela ngamconnecta wasukuma ezama uyathatha isibhamu sakhe ngahle ngathatha ke imbizela amafutha ama chips ngakhala phana ngamthela ngawo ebusweni bonke laba yovuka wela phansi umuntu enkosi ngabaleka ke kodwa ngachona sengibotshiwe ikubotshwa kwami ke chisa unyaka lobo ngaminyaka ka 2016 ngabotshwa ke ngavalelwe ejele ngagwetshwa 4 years ngikhethelwe iminyaka sengiphandle kwamanje sehlala lesasoze ngafaka sikhohlwa lwana ndoda ke oseyisiphofu namhlanje ke ngaphilanga kahle yemu Andrew Vela kodwa ngangenza ngabomu ngase ngidefender. It pushed me so much, that's why I acted that way. Andrew Vela uthi wathisa i-racist nomkhiwa. Sometimes bahlupha la abantu kodwa kumele ukuthi ungathatha umthetho ufake ezandleni uba report for it xa uvuma. Wathi uthale ke ngoba yakho lethi this place is boring ngasayiboni bengingayiboni. This place is boring yayikubhora le ndawo kodwa waphuma umuntu enkosi xa saphuma kuhle kakhulu yikuthi lama ama-racist vele ngifunda wabona.
la ingoma ke mnandi ingoma ke evela ke kuLazarus Hawori plus is boring and Rivela Thembu bana ke ukholisile ngisakhumbula manje uthi ngithi nje le ngiphethe ngibona le ivela ke Pretty Odds unjani Pretty Odds uthi ungamangali isibongo chisa ungalibali liphuthi ibizo lithi Odds ngoba uzezwe ukuthi ngikhuluma ngaye namfika lapha eUnited Kingdom umnyaka 2004 ngagcina ngisendela ke kubaba besitshela nge 20 years kodwa bengumthanda kakhulu lakathi esingiyamthanda inkinga ke uMr Odds kwafika isikhathi athi yena kumele senze lokho kuthiwa yi3 sha Mr Odds wathi yena ngamtshela ukuthi hayi mva kangaze ngikwenze lokho kodwa wathi ngifuna ukuthi sekuteste. He used to do it when he was young, but yolelo langa wasesithi ngiyebiza umuntu ngathi ngibiza ubani what to find a black man, and then we do it 3 of us. So nxa uthi ngizama umpliza ke wangakwami ngambiza ngathola umuntu lo wamnikeza imali 300 le wabuya ke endlini yethu umntanami ke engamzalanga la iQI wase ngasehlala kwendawo so sasesodwa lo mlungami indodana wabuya lo muntu ke umuntu lo wathi yena uOdds wathi kumele simenze ngoba undoda wayefuna imali wanika 300 yakhe baba ke lo muntu wayengidlela ezinye into engazange ngizibone wangenza izimanga lo Odds lo wabuya bangenza khona apha bangenza for good 3 hours bebabili kodwa into ekhona ukuthi umuntu lwana ke wayengenzela ugodo kokunlimaza manje into ekhona ke chisa ke ngithe mina ngomnyaka ka 2021 isikhathi seCovid ngase ngicela ukuthi mina ngicela ukuthi abuyelwa nomuntu uOdds kasayizisa indaba yakhona he is now a very angry grumpy old man sekhuluma ukuthi we must divorce ngoba kukhaya ngani mina labantu bami ngichitha lawo. I'm not cheating on him but ngiyaqalisa ke le ndaba ngacela ukuthi singaphinda into kesasakwenza imithwa ngokuphindwa so ngangikholise ngalelo langa manje into enhluphayo we are in the process of separation ngoba akasawubamba umchina angazi ukuthi ukuhamba njani yimi Pretty Odds ngiyamthanda yena akasandithandi sengicabangela ukuthi bana ke yimi sengichita kukanti na nguye wabizake umuntu wakhe chisa ngicela ungitshayele ingoma ngikhumbule ekhaya kodwa ke hayi indaba yami la ikhanya izahlupha ngizako update awu mama bakuzwisa ezinye izinto ongasazijwayelanga ubaba ethi yena kuyazikholisisa kathi sephambanisile ata uzwe mbijana isawudo la kathi vele sokuhle kwamoshakala mntana enkosi hayi phepha mama kodwa anti bathi ungavela kathi la uOdds lo kathi isinko esinjani wayevele evumelana kahlupha ke lokho mama kodwa kuchayela eli lamasawathani yakho ithandayo
eli lamasotha sitshele-ke uPretty Oats konale ngase-United Kingdom. Yeah, usufuna mayisihwaba-ke Pretty-ke usukhumbula uJamlodi lo umthulile emhlaya senzakala nalowo muntu. Asazi mama. Kodwa ndilaba banceda nxa kuthiwa nxa ngabe isikhali singapha singasenzi kuhle uhamba kulesi sinye lesi. Abanye abantu bacompensate ngemlomo yabo le. Sizwa njalo asiwazi. Yeah. Themba Thebele, kunjani Themba Thebele? Hayi. Ngicina lethi namhlanje Themba Thebele. Sisayami indaba ke ebuhlungu kakhulu. Kuthe-ke ngise South Africa ngahlala nentombazana. Intombazana le yangitshela ukuthi ke inyakovundla. Ngamthanda ke lo sisi. Lama ngasendilijahanyana. Umntwana lo ngagcina ke sengummithisile. Sithe lokho sibuzana i-history zethu ngizwe ukuthi ngabona ngabantu esibaziyo. Ngafika ke sengiyamtshengisa ke udadewethu labangikhaya. Kwazovela ukuthi lo mntwana umntakamfowethu omdala kodwa wayezinika ibizo lethi isibongo sakovundla. Kuthiwa into enzakalayo ukuthi ubhuti wemdala wase-South Africa wafela khona. Wayezele lo mnyeke umama kodwa ubama khona engumXhosa wagcina ephiwa isinye isibongo somunye indoda wakovundla. So umntwana lo uthi silandiselwa ngunina ukuthi uyiswe ngubani. Ngathola ukuthi ngubhuti wami ke uSimon wayefile ngabo the late 80s efele South Africa ngangisemncane. Kathi ke umntana ke ngihlangana laye. Into le yandabula kakhulu lakathesi ngidabukile. Silo mntwana kodwa sehlukana. Silo mntwana lakathesi. Ngicabanga ukuthi umntwana lo ke umntanami njalo umntaka bhuti wami engamithisayo kuyangihlupha Jisa. Kathesi ke umntwana lo sekhulile. Into yakhona iba nzima ukuthi simtshele ukuthi ngapha kugogo kwakhe ngapha mina ngubabakhe kumbe kuhamba njani. Angazi ukuthi waphambanisana ubhuti wami ube ngumama kamntwana ukuyekela ke umntwana ekhula engazazi isihlobo. Into le yandabula sengathatha omunye umama kodwa lo mntwana ke uluba limaza inhliziyo yami. Ngiyamsupporta sekhulile so angikwazi ukuthi izaphetha njani le ndaba. Uyasazi isitori sonke and siyamkhathaza ngiyambona uyastresseka umntwana omncane uNkulunkulu baba senze njani. Yimi ngikhala uThemba Thebele. Thebele ya uhlala abantu bengazani lokho kuyahlupha kakhulu mfowethu. Ya indaba okugcina kuyindawo zonezi. Ya uThebele unzima ukuthi singathi enze njani. Siyabonga. Ungasenani umntwana sekhulile. Ya ngicela ukuthi njani namhlanje siyabonga kakhulu ke. Ulala lo mntakabhuti. Abantu yazana ehlobo kumele zazane man. Kuyahlupha lokho. Yaba kakhulu namhlanje sibonga ubongana de bamimchina ke. Ubhongo sibongana ejakala senkete la kodwa uduna. Sahla safohloza ngibe ngihamba la ke. Ngumfana ke ongiyotshengisa uklandi ukusetshenziswa nefundise bonke ukuthi ubanjwa ngaphi lapha ngoba ngokosibanda. Abamesabe nje ofisini lapha wonke umuntu uyamesaba. Abantu bayasaba abantu okosibanda ngazi babesabani. Asenze lutho uya harmless. Fica amadoda amadala njengabo Jobe ngena beqhuqa amagama. Luhlelo ngisakhumbula. Siyabonga kakhulu igama langeza Jesus Sibanda. Siyakwazi siyachelele ngoma ke esicheleke uThemba Thebele ingoma evela kwelanga. Shosholoza. Bye bye. Uyavuma
wesheshelo